Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal men jeenay nan ɗon wonande onon horɓe balɗe 18 ɓe oɗon jofoya 19 alluwal mon nan ɗon ko darɗe 6 waɗate ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calmina tati kala hen darne noon ko fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi ko darɗe 6 mbaɗaton ɗiɗi calminon ɗiɗi calminon ɗiɗi calminon hawra calminaali tati kala hen darnde mbaɗata hen ko fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi ko naafila noon wona farilla sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hen nde sa waɗan kadi hattama horde sa waɗi ka korowo sa waɗan ka korowo sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hen nde sa nani jeddowo an jokku haajuma mbaɗa ko watte ko jokka haajuma ndewa Allah jetta Allah mawnana Allah keɓa hen Allah ko darɗe 6 ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminaali tati kala hen darnde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi ko darɗe 6 ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina wona calminaali tati kala hen darnde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi ko ɗo haaɗi wonande onon heɓɓe balɗe 18 koraɗe oɗon jogori natoyde janngo 19 jamma mon nan ɗon ƴette ko watte ko nan ɗon an jiɗɗo wadde wat jeddowo gaccamo deeƴo yedda an mbasa yeddude golla kewa moƴƴa wadde hen de yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.